pren pegen Precius eo ar benveg nevese ar phonographe, hag a se hinengav ur bot, Léon Eliao Azoulay. Léon Azoulay a vez egret a Neon e Paris, mais e anno badechant, fin badechant civil, a oa Eliao Azoulay, gant en e daou a trigen, triwerkan daou a trigen, evel just. Gannet e Alger, marvet e Nice, médecine e oa a vicher, e oa kuit deus Alger, peger a oa ezel deus ur famil yuzeo, hag benefin e oa trubulio reuz enep yuzevien e Alger d'ar poense, a e oan kuit deus Alger evit mont da Paris. Hag enno e krog gant ar vicher peta médecine, hag e teud avea ezel kevredigez anthropologiez Paris, dre anteriouriez e vreur kaer Félix Regnault a oa ive peta ur skantour a médecine. Eus ur famil pinvider a oa hag an drazez o poezus ive evit kompren en oa arc'hant evit kas da ben ar pez no ar an ober. Pa tout e vue e klasko obertrau. Setu ur pot en oa d'ur poent benag un tem meur e bas e vue hag e kaso kalz an amzer va an temze hag ur fech squeeze gant an draze e zad ober trawal. Setu d'ur poent benag e oa menet braz evit gwelet yec'hed ar bob. Setu ne skrivit ur bern trao, klasket chanj a lezen zo ken, poent benagal e oa var an deskadurez pop, deskadurez a yec'hed da skolidi, setu en oa moulet leurioù, traoaz bep seurt evit a skolio, hag iven sot gant implijou ar son skriverez ar phonographe. Hag a ze e 1900 e renemgav dirag izili a gevredigez anthropologiez e Paris, hag e ban an draman. On s'en amuse encore, c'est le sort de tout instrument et de toute méthode qui apparaît. Nous sommes pour la plupart des enfants ou des sauvages en leur présence, nous en avons peur, nous en jouons, et c'est seulement à la longue, accoutumés à eux, que nous devenons hommes et civilisés à leur égard, que nous concevons toute la portée théorique et pratique et en réalisons les applications les plus variées. Agazé embant tout de renabli a ratou dans implijo a rele Robert de phonographe evida a Jesu neri deski Jesu lavar ben nebeud vo kedem ken de skelenérien va a Jesu peger e vo moyen deski a Jesu dre ar phonographe a pez avogret en gaionez bu an awar e blavechou nantekant. C'est deski Jesu studi a la Jesu a zo poezus evitant eve studi al neri den doare anthropologel ar poblu. Évident industriez ive, ma saver ur mécanique neve, ba irele enrola en trouz avec red gant ar mécanique, a kas ur phonographe, me skoul se geda penvek evit gouzout, ma ve stalien mat pe pa dre en trouz ar zon veg red gant ar mécanique. A studial ive en amzer, c'est ar météorologie, pe ar médicinerez an arzou a bep seurt implijou. Hag e ban tout an tracé, hag e kinnig d'ar gevredigez ne anthropologiez, sevel ur mirdi dibar, sevel ur mirdi sonioù Jesu ar bed a bez. An draze ne oa ket deus d'ar poense bed a bez, hag e kinnig ober an draze da gañver d'ar voul meur a zo e Paris d'ar blase, an diskouezadeg etre vroadel. Setu kinnig a ra d'ar gevredigez anthropologiez ne prena ur phonographe a reidean ac'han da brena rolokouar a da vea meteze eb labourat e pa de nebeud michou amzer dean kas e labour da ben. Hag an draze vo gret d'an doare skiantel tre gantan, ne ket just en rolatud hag ou deze lakat baz ouez anket narbel benag evit sevel ur mirdi. An eus c'hoant sevel ur gwir mirdi skiantel da lavaredeo kemer idantelez an dud, o oad, daou sagan o deus beajet pe pa, daou sagan e wezon meur a Jezu, meur a Jez pe pa, dra resistre, peseurt live ive deskadurez o deus, daou sagan e wezon len a skriva, daou sagan o deus beajet, a setu en ur mod, en eus c'hoant sevel un ar noe Jezu ar bed a bez, pegur evintan a Jezu bihan vel ar brezhoneg a zo da vea draliet gant ar vedernelez. Ar vedernelez a zaio betek pen
ja, betek e pepler bed a tout ar Jesu bihan a vodraliet a ge chomon emeken a Jesu braz. Ne oa ket gao pendaben, mais ne ket gwir kemese ken nevet. Mais gant ar mirdise neuze e lavar splan, ainsi pourra-t-on sauver de la mort la voix des peuples morts eux-mêmes. A setu davad a pez en eben pa ginik a raktrisse a zed ar gevredigez anthropologiez qui displega a raive dans dud penons le folklore, setu folklore ne avec chaud et golet ar gerse d'un doare fall d'ar hulse folklore a zo davad da gomprenevel skiant ar bop, setu folklore un dra brao eo benafin. Hag e en band penons e hello implijout ar folklorist neuze ar phonographe Ive. Hag an dra va Jesu a zo poezus e vintan Ive et on comprenne les lois de l'évolution de la prononciation. Da la varedeo en eus ar zonj m'ave en rolet da skwer ar galek e nantekant, ar galek e nantekant anterkant, ar galek e blavez daouvil hag ar blavez daouvil anterkant, et vous comprenez penons e change a Jesu, a ma helomp en rola bep anterkant vla, ba ma teze e helfemp igina distrait Ive betek a yez orin. A ze zo entamig a raktrez fol a zo gantan Ive. Da roulse. Hop, an draze vok. Setu hag benafini kaso e raktrez da ben, a ze zeus enroladennoù neuze rolokoar boestou a zo er BNF hag e veler skrivet breton. Me yezoual a zo, ur bern yezoual a zo bet enrolet gantan. A setu seurt folenno a vo implijet gantan e pa de labor neuze et nantekant, hag e veler eo resistre an trao. Skriva ar niveren a folen neuze, numéro daouan seitek a pevaregen, phonogramme niveren pevarzek, neke pevarzek, seitek mateze, avechou e diez da len, setu hag a ze ve skrivet resis langue, slave, dialecte, peseurt dialecte, région géographique, phonétique, conversation avec, récit, folklore, peseurt Ive doareo konditionnou en rola zo bet an dechiat, a setu Ive a ze veler nom et prénom du phonographier. Setu komprenet en oa e helfe be a dedenus kaout identelez an duz, me chi oaz tapet gant re da labor, neus ket skrivet da taou. A gant draze o bet un tomik va labour dimme, pa meus kroget da laborat var an enroladennoù e brezonek. Eo klokad benafin ar folennoù. Klokad labor leoazoule. Gwelout a reampive folen brao a ze gant yez, oez an ket zo ket peseurt dini eo, me skrivet neket gant an alfabet latin, hag e veler benafin leoazoule a oa gwez da gojeal a da skriva meur a yez. A enez oa barrektre var toulat Jezus, oken, setu parag e hele Ive no a barregechou da gas a labourze da ben. A displegar ra en un nebeut kazetennoù neuze penons en oa kaset a labourse da ben,